So done, nahimo na kong first son. This is my final look. Wala man may makadaog, then at least we did our very best. Anak man jud ng competition, na ay madaog, na ay mapildi. Kaya if daog tanan, then nga nung nag-contest pa man. Bitaw, winning isn't everything. The experience itself is worth enjoying. Duh. So for today's video mga Megs, mag-prepare ta because tomorrow, we're going to Naga City, Cebu for our Provincial Meet 2025. So without further ado, diretso na dayon tas venue. Naa na dayon Miss Naga and naay nagpa-picture. Hello mga Jumega! So mag-blocking pa lang mi diri. And as you can see, grabe ang tumang kainit. Tabang mga langit. So isa lang na midris gabaga nga oval ground. As in mga Megs, perti na jud namong laguma, pero laban ra. Kanusa pa man sad ko ni puti, di ba? Charis. So that's me di ay sa mga wala nang utana. I'm wearing black jacket and shades. O di ba? Shoutout to Habibi Krisa. Baka naman may paayuda ka dyan. Di ba makaputi man na imong sabon ante? Hatag bi? Charot. Mura sad makakita siya ani. Okay, so pause sa kog tabi diri. Tanaw sa mo sa among blocking kadiyot ra jud ni. Okay, done. So back to our gistayhan or katulgan later. And relax at for a bit and snack kay gusla pud biya. So this is our trainer. Shout out and hello sir. Thank you kaayo for your effort para sa among school. Grabe kahago. So deserve jud nimo ang pan sir. Charot. So mao ni ang akong BFF nga classmate since kinder. Abo to me guys. Nanami sa classroom. Jackie. Yeah. Hi guys, for today's video guys, Nag-ilis magikan and karon is magduwa mi din. Okay, since vacant pa among time, then why not use it para mag-enjoy with my friends? Mag-basketball ta mga Megs. O diba, dili may mga kiatsa. Imbis mag-relax, magpahuway, tigom kusog kay ugma, sayo mo mata, kay daghan kaming pang make-upan. And sayo pud mag-start na provincial meet. Niya magbuhat pa jud mig maayo sa init ugma. Mag-parade pa jud, pero si, gakiat pa jud no. Pero okay ra na mga bata biya. Bisan pag moingon mo dalaga na daw ko. Pero naapagyapon ko yung pagkakulisaw nga side no. Mura ra gud nagugma. Oops, wa pa ko kasuway ha. Bitaw, mura ra nagugma-gugma. Usahay seryoso ka, usahay duwaan ra. Agoy. So maligo na mi guys. Be right back. Ibalik ako niyang sanina. tomorrow. So time check, it's 2 AM pa jud. Birthday pang sayuha. Pero we woke up already this early. Kaya aside sa medyo excited na, and wa kayo mi kaila og saktong pahuway, so daghan pud ay mi pang make-upan. So done, nahimo na kong first son. This is my final look. So pandaw namin sa oval kay ni kuman na magsayo kay mag-parade na pod mi. Ready na mi makuyapan. Okay, so we're here na again sa City of Naga, Oval, Cebu. Hoy, purya buyag ni Haring Araw. Siya na gid ang bida for this event. Akong pamalit in town diri day Habibi day. Okay, so lahos tas among entry. For Cebu Provincial Sports and Cultural Fest 2025, Drum and Lyre Corps, representing Pinamungahan.
Okay, so what can you say about our performance? Laban ra ba? Tingog pud mo uy, gahago ra ba mi ha? Char. Entry number 6. Bitaw, wala man may makadaog, then at least we did our very best. Anak man jud ng competition na ay madaog na ay mapildi. Kay if daog tanan, then nga nung nag-contest pa man. Bitaw, let's learn to accept na lang jud. Practice saying it's okay. We can't always win all the time, di ba? But we can always grow. So, laban tanan. Dili ra kayo ta paapekto. So now, let's proceed na sa parade. Move forward ta. Anyways, winning isn't everything. The experience itself is worth enjoying. Ja. Okay, so meet my lola, Ma'am si Mercy. Di po siya pahuli sa vlog. Uy, siya ra ba tig video, lisod pud no? So, di na kayo nato tas-on. I hope nag-enjoy ra mo. So, here's my ngit-ngit nga outro. So guys, naabot na ko guys. Nako pa doon sa mga ka-video because it's so very uwan. So that's it for today's video. Until next vlog mga may God bless everyone and I thank you.